Ya arem kuwa. Ya uka. Era hivi. Era hivi. Le ka bo magolo ke gopela go lokisa ntongwe before thoma go bina re trafa batho ba le ba di video bale ge ile re karabo mo wa binisha mowe karabo ra matsetse e binishe mowe ba ba nyakang go bina ba ske ba bina ba lata merupele ba bine ba binisha lena mo re gobokana ka mogare o kre o sa kushuru ka mogare go riega jwang ka mogare bo magolo a re skeng ra senya video tša batho a ke re la kwa re le boditše yona ge ile re mo go bala ba ba binishang bogao re no re gona mora ba binisha ra boela morago le nna kuela mpona nke ke ya kua ge ile re gone ba babedi ba ba fo ba yang ku e be bona ba nnoši ba buere ba tlogele ba eme mo e be gona go tswang fo because a e sa bereka selo šetse re no emela go no matšha re emetse go a gola re o bina re le ba ba fo re kwana ke ya and e nngwe ya bobediši ge re yang mametse a gone motho a yang ka kua ntlene le ka moga mmakola re tlo go roša mmakola so ke gopela go magolo a re rieng se re dilo tsweng sone o apelele sese Sorry, Siad. The glory of Jesus.
neng mula. Laro ko ba siya neng mula. Ka mosate o bo bue wa le bantšhe go dingaka ka moka tše di le go gona mo nageng ya gabo rena ya ga Ramošibo ke be ke dumedišene baruti ba gabo rena ba mo nageng e botse ya mo ga Ramošibo mmogo le setšhaba le ditšhaba go tšwa mabapi kua kgole le kgausu re a letama ba gešo ba mmakola re a letamiša masetlaoka ke a le dumediša ke le ngwana lena wa gona mo ngwana wa ga Moremi ke a letama baletši ba meropa mangaka ka moka ba le kgobokane go fa tšatšing la lekgono mmereko wa rena re tlilo bereka le ba motswagae re tlilo bereka le ba ga Mosiza ba tlilo ba gona mo mmago le mogala bo moteng goba ba babedi ba ga mmakola ba tla ba gona mo gausu gore ge ba nyakega ka bo gausu ba tle ba kgone go tekarabela ka kgopela dikgoro tše pedi tše ke di biditšeng di tle mo re tle re berekeng le tšona